March ni som pali sang ni som ni panga zir top ni ania bazar thlir tu te chibai ule US in Ukraine rem naum theina ni som thum chung in ka hai nei phota chumi hnuai in rem na nei tura in biana nei le rota hei hi US le Ukraine foreign official te chon Saudi Arabia khopui pakhat Jeddah a an soi ho hnuin Ukraine hian a pom theita a hemi hnu hian US hian an rot na hi Russia ram foreign official te hne na thlen le in nizan khan an soi ho tura ngai ania heti la hian nimin lama thil thleng le mi sang sang thu soi ngai toin Russia hian US rot na hi ngai poimo lawang ti a hlo omang reng hle ani Russia President Vladimir Putin a thachang dol tu foreign policy chungchanga Putin a ayo thu soi thin Yuri Usakov chuan US in Ukraine in ka hai chungchanga rotna siam hi Russia tan engma lawania Ukraine tana in lak muk na hun remchang siam na mai ani ati Usakov hi US Russia palai te po lo ni tonia foreign affairs lam chu review tura ngai ania US rotna Ukraine in a pomtak chu Russia tan engma ni lo thu sain Ukraine sipai ten thok lang na hun an nei lockdown ti na nia kan tan zia omlo herotna hian kan chan vo tur om velova Ukraine sipai ten in ti chakna hun remchang an nei na tura duan ani atia Russia din mun thlir chunga malak na om ve tur nia ngai thu po asaya kangai dan chon herot na hi no sarum taka siama angkatia ngun taka ngai to chungin kan telve na tur tarlan ve thakhop mai hele kha hi chon Ukraine lam ngai dan chialang ani atibok heti la hian Ukraine President Zelensky chon nimin khan lexa post siamen US norna chu Ukraine la in dona ti top tura Russia thlemna na tok lea ngai thu asaya ni khatzet mai rot na chungchanga Russia ngai dan kan hrelo hi alung chiat thak lea Russia hian a thei chen chen remna ti khotla ya indona po sei zela tum ti alan tir chiang hle ani Russia in he indona ti top theina ni US pressure hi tok nge ka be sei ati ani Ukraine hian Russia na du phot chuan US rotna anga ni somthum chung in ka hai nei an rem ti thu an soya heti la hian Ukraine official te chon Russia hian US rotna hi pompo ni se tunma lo ti to thin dan thlirin indona re phan be sei lo thu an soi February ni somni pariata Oval Office President Trump ne an in biang na khan Ukraine President Zelensky chon Russia President Putin hian in ka ha in remna pomthlap to po voi somni pangalaya bo cheto ti asoya hemi shula hian Ukraine sipailal Lieutenant Colonel Bodan Kretevich chon Russia chungchang hi asoya Trump hian tun din hmuna hian ama chau hi thutluk na siam tu anga in lan ti ratuma Putin hian US President khong vuak rola lama du karing lo atia in ka hai po chulo omte rengse rorel tu zinga tual that tu an thut ve me ka wangin kan ram le kan mi te chu in rem na ne na thlengan tum me kani in ka na hi top ta se eng tin nge ni zelang tuma nang thil nge thleng chun zamang ti an ngai to lo Russia hian thatharin maron la le lawang ti tuin nge soi thei atibok Krotevich chuan Russia hian kumsang ni somthum panga Ukraine ram khochak lam nei veka tuma he an rom han na hian ti top mai lawang ni somthum chung chu an chol mai thei chumi chung chuan an sipai te an thuam thanga anua tuna yana sain maron la le nge yang ti in Russia chungchanga angai dan asoyani US President Donald Trump chuan ni somthum chung in ka hai nei tura rot na chungchang soipui turin US official te chon Russia ram an kaldon ti asoya Irish Prime Minister Michael Martin nenan in komna hemi chungchang hi soin tuna hian kan mi te chu Russia ram anom mek to a Russia point in ka haya du ngai kan be sayani atia Russia in Ukraine runa wanga in dona kal zel in thina le chian na thlen na sat to zia soin in dona chu top thuai ngai thu a soibok engtin nge Russia hi in ka hai nei tura anor hlotlin theyang ti zona chu Trump chuan na takanora tura rin lo thu a soya Russia laka kathil ti hi president dangte thil ti laka chon na takani na berani hialang atia kalaka tangin Russia hian engman hungai lova Obama le Bush te president line raman la a Joe Biden noya raman la duaya chu ka ti top theidon in ka hria kan thlir zelang chu ati Trump hian a soi zel na chuan a tul phat chuan sum le pailama boina thlen zong point thil la ti theya chu tiang chu thlengani chon Russia ta na poi khopang Russia tan hian thil thalo tak chian na thlen thei kan ti theya ma se rem na ka du wangin chu ka ti lawang ati bok heti la hian President Putin chon Karsk biala om Russia sipai te chu ni lai ni khan to in sipai thuamin na in thuama sipai te din hmuna en fia
heta hian Russia sipai Chief of General Staff Valery Gerasimov chuan Karksbiala hian Ukraine sipai Zali somthum zet an kutan in pek thu alo hrila Putin a chuan Russian Federation dan hnuaia Ukraine sipai an man te chu firfia kanga enkol turan ni ati ni zan khan Putin hian press meet anaya heta hian Ukraine boina chinfelna na US rotna chungchang pu asoya US President Trump Ukraine la in rem naum theina na rilru seng chu lawma mati thu sain Russia chon in ka hai nei chu adu thu asaya ma se he hian in rem na tlon tlinga thlen ngai turani atia in ka hai nei rotna hi ka poma ma se he hian rem na tlon tlinga thlen ngai turani a kan boina bulte po atibo ngai turani ang atia Ukraine chon Saudi Arabia in biang na angkha nei chun zom zel turin US hi kar zel turani atibok Putin a hian Ukraine boina top don chon thil pathum ma hlotlina ngai thu alo soi to thina henga thil phut pathum te hi engwang ma ti danglama tum lo thu a soi bok thina tuntruma hian hei hela soi tel lo na a kan boina bulta ti bo ni turani ati hian henga thil phut pathum te hi soina ninge ya ngaya nia Putin hian Ukraine chu Russia chungchang a neutral turani a NATO member ni atumna ti top turani a Russia in Ukraine rama chu sakte chu Russia rama pomani ngai turani ti te chu athil phu tani a Russia hian NATO member a Ukraine laklu tumna hi Ukraine run chan lian berani sa shrim ti chu bazar channel lo ngai thin te chuan kan hrevek to me Canada ram chuan voin hian Prime Minister tharan nei don ta a Mark Carney chu Prime Minister tharatan laklu anianga a cabinet member tharte nen rin omna thu tiamin Governor General chuan la lut don ani Canada Rama Liberal Party roi tuata na thlan tharkar ni hian kumsom don Prime Minister nilai Justin Trudeau chu thak dona kumsom nga pokomi ni in banker hlui ania politics sa ton hriat nei tlem hlea Liberal Party roi tu thanna vote la nuai khat singa ayatama za somriat porukzet muin ne taka thantlin ani Karni hian Canada ramlan sarna ice hockey chu te khinna na mangin ice hockey ang bokin sumdon na po Canada in nena changang ti in na soya US nen sumdon na chungchanga in riat thiam lo na an nei lai takin Prime Minister thar ani dona US President Trump po rampani inkara boina ommek chungchang hi thudu na soidun puya in pe thu soi bokani US President Donald Trump chuan White House Ireland Prime Minister Michael Martin nenan in biak line reporter te zona changin Gaza tangin tuman Palestinian ten not chuak don lo atia hei hi riain Hamas thubuang tu Hazem Kasem chuan Gaza Palestinian maktadoi ni chuang te tan chanchin lo mani thu asoi Kasem chuan thu chu asiamin US President thu soi hian Gaza Strip mi puiten nor chu atum nom mek nia lang chu ti top ta a alom om hle ani hengai dan hi kalpui chun zom ni se in ka ha in rem na po ti hlotlin ni zel se kan du hle ni atiani country tongin Trump hian thamasa khan Gaza chu US in en kolin helai mula om Palestinian te chuan thren om rama la chuak vekin Gaza chu mun moile nuam taka siama du thu asoya hei hian Palestinian le Arab ram te chu ati boina sa hlea anin mukhom hal chuk chu gani kha tunkani laini khan Middle East US Palai Steve Witkoff le Arab ram foreign minister te chu Qatar in biain Gaza din tharle dan tu ran soi hova heta hian engang chin ngen soi ho ti puan ani lo na a Traman Gaza chungchanga ngai dan hrang anei le ta hian anin biak nei nom zia nei ti ero alan tirani Qatar meeting a hian tun thanilia Arab League samita Gaza din tharle dan tu ruam han na nei te chu pomani thu Qatar Foreign Ministry chuan thu chu siamin an tar langa US palai point he meeting a an pom hi be chana mangin ma la chunjom zel don ni in na soi bokani bazari lo thira wangin kan lo me